nacho mushuran akka ada oromoti naannawa kenna kaarsititti gidee fuudhanii galaniin gol'ichoo jira bar itti mushuran keessa raftu sa maal jedhanii bakka mushuran diinqa keessa raftu san diinqa jiraame ka mushuran keessa ciftu maal inni maqaan sun gol'ichoo rama maal inni ka mushuran keessa raftu gola keessa chol maal inni gola gollo sa gole achitti itti haxiranii akkan agarreetti achi keessa ciftu 15 fi motorbaaniif torbaani moo 15 akkasi fincaanifuyyuu subi osoo namni hin kaane dhokattee akkatti akkana deemtee fincoofti sa hin sobee warri biyyatti fuutan yookiin biyyatti heerumtan hin beektanii subii ganama osoo namni hin kaane nama hundura kaatee akkatti nama eeggattee fincooftee ol deebitee cifti deebitee achitti nyaata itti geessiti soddaatiin jaarsa wajjin achitti nyaata akkasi namoonni akka aadaa naannootti wal dhabuu mala akka naannawa keenya si koomandootti akkasi torbaaniif 15 akkas achi keessatti ol dhokate gadi ba'uun hin jiru soo akkasi fidi warri jettan shuraadha xiqqoo taragaaggaanii maal jedhanii isin dubbisa maaltu isin jarjara kalama heerumtee adhuma gabbaatee isin dubbifti maal jechuu saamani demi afurleen qabu namni akkamitti akkasii yaaddanii koomentii erga ganamaatii baratan tunu dhibaa waraqu taagasu tigistii asfalligaachua viidiyoon jira viidiyoolee qoya kaajarri wal haxaxaamanii ka'anii eenyatti bu'aa laallee bu'aa akka biyyaatirraa eegalee hundumti isaanii tartiiba itti dhiyaatu akkas godha ishee isin jaalatan jarri isin yaadan akka isin amma oduuf barbaadanii mana kanatti ka isin dhiisa hundayyuu YouTube jiraate ka isin dhiisa mooyete bara si war TikTok kun balaa bar wallahi dali ya hanu yelalu beetaat hanu tun baay'ee jaratti akka jarri guyyaa kan arganiif aarsan isin kafaleen jiru wallahi dali rabbi obboleetti akka makiif ibsishaa kennee kana isin yaa kennu anallee kunoo hawwiinaa kenne obboleetti gaggaarii wallahi akka ijoolleen tun bakka kana geettuuf aarsan haanuun tun kafaleen hin jirtu wallahi kama dhugaati an sobee namaan faarsu kama dhugaati wallahi kasi ibin akka mooraalin ittiin dhagayamneef yoo anaan makii wajji taphanu leeccan jalan nagarfaa turtee bar ibsishaa soddaan sodaadha jettee minaamin ima taaggaza kaan maal waare baga hawwiin kee galmasii ga'e lubbuu wallahi baga gammadde kajaralee lakkoo miti baguma ifaajeen kee galmasii ga'e wallahi laji habiibti amma tabirallee finnuureen gurgurta moojaruma bakkaangeetta maqaa mucaa makii Kaalid jedhan asumaanuu qabadha haadha Kaalid jedhani gaafa yoo isin dhufte haadha Kaalid jedhani iccitiidha moo asini nutti menjeenaa sinin isaa silaa isin oduun qabattani ummata qalqala kanaaf waa isinitti himu dabar wallahi kama dhugaa Kaalid haadha Kaalid jedhani ishee bira dhaqa ol guutaa kuma afur guutuu kaatani kuma shan guuta haadha Kaalid bira haadha Kaalidiif abbaa Kaalid laaluu barbaaddani akkasi shuguxilleen dagatame ibsaagolleen dagatame amma booda haadha Kaalid abbaa Kaalid mashaallah dhiira argachuu fedha yaan jarri akkamii jira yoo dubartii taate hoo jedhanii yaaduun hin jiru haadha Kaalid jedhan maqaa bareedaa akkasi wallahi akkasi Adama Oromotu akkasi sikko amma aadaa Oromoo keessa akkasi komando akkasi hin beeku hanganda biraa deemeen fuune naannoo ani xidhadhette akkasi wallahi kama dhugaa ijoollee Arsii Baalee kafeetan gaafadha kama feetan wallahi gursummeettiin guyyaa lama sadii gabba'uun mala gursummeettii jechuun beektanii ta heerumtee baate ta heerumtee baate ta duraan mooyixaa qabdu jechuun ta duraan deddeemtee siniin ari'amtee baate rakkoo hin qabu garuu ta jalqaba heerumni jalqaba yoo ta'e minimum yoo xiqqaate torban yookiin guyyaa 15 gad hin baatu wallahi kama dhugaati kun aadaa ummatichi irra dhufe akkam isinii goona nuti aadaa hawaasni sun dururraa irra dhufe soo jaartiin takka gaafa heerumtu akka warra miidiyaa osoo hin taane akka warra itti heerumtee bulti
dubartiin warra jaarsaa fakkaatti jedha Oromoo yoo mammaku. So kanaafu jaalattoonni makiitiif ibsishaa tasgabbaaya obsaan nu eeggadha. Torbaan tokko 15 tokko amma guyyaan irraa baay'ira guyyaa lama irraa hir'iftanii bar waan dhiirri qabde. Guyyaa 3 irraa hir'atee bar guyyaa 5 yookiin 10 isin hafe waan dhiirri qabde. Hagasi obsa ti waddaallaachu innaa qaallan. Makii teessanii jaalattanii hin beeyna. Ibsaa keessanii jaalattanii hin beeyna. Haajarrillee wal quufanii obsaa. Please tigist argu. Maali koomenti sir maccanaanaq እንደዚህ ጥሩ አይደለም. እሺ አማ ወል ፍራኔ ጣሊል ያተው ዮም ካይሮ ተቆይ አማ ወል ይገለማ ወል እንገለ ሲኒገለ ሞይትን እንገለ አማ ከሚካ ጊፍቲ ጋላሪ ጎተሱን ጎበዲ ጊፍቲ ጋላሪ ከየ ቁራን ጉታሜ እንደናምኒ ማከተ ወልደ ባላተ ጋፋ ዲደማ ተባ በለማ ቀባ ነምኒ tokko nafina ኮታ ታብታብ ጎራ ሲኒገለ ምቲ ከነጃለቱ ጊፍቲ አከኑ ከነጅቡ ዱፌ ሃላሉ ጉያ ዲደማ ተባ በለማ ቀባ ሁንድ ከዛ አንከዛ ከዛ እንደመት እንደማ ከራቹ ይሳልፈዳል አንሳልፈዳል አሱማርት ትሪቲማ ወሮኒ ነጃለተን አባረቢን ስኒዳፍሰ ኮተትኒን ታፒ ጎራ ሰፖርት ጎራ ከዛ ከዛ እንደመና መከራቹ እንጀራዶ አከርመት ኩኑ አከዋም መታ ሲዋመት ሁንዱማ ከሰነትንም ከዛ ማል እንጀነ ምናምን እኔ ሸመኛ ነኝ በጣም ሸመኛ ነኝ አባ ዱርባት አባ ሶዳት ዶክተሪ ለማጉዳ ሸሚን ነው ቀባ ኦሮሞ ከዘቱ ዲያስፖራን ኦሮሞ አስሊን ከዘናን ከረነ የተነፍኒ ኮቱ ዋንደንደቱ ጎድ ቪዲዮ ከና ወራባ ብራና ጋ ፕሊዝ ወደ ጃለተ ወራባ ኤርጋ ደበርሳን አኒ አን ተኮፋ ጉራቸ ዋንተ ኢስነቱ ፈተ ዋንተ ኢንቦክሲ ሲኒ ጎዱ ህሳልፈን ኩኒ ያምቻ ዲያስፖራ ኦሮሞቲፍ ጣሊሌ ፋፊኤ ሎል ጀትኩን አጀራ ኩን ያምቻ ጉራቸ ከሰን ምስኪንቲቸ ከሰን ዲያስፖራ ኦሮሞቲ ወራባ ፕሊዝ ቪዲዮ ካና ወራባ ሁንደ ዲያስፖራ አደገቱ አኒ ጉራጭ ከሰ ወጋሊ ለሚቶር በስኒ በረደኩን ከራ ከሰት እንዱፈ ፕሊዝ ገሚ በለማ ቀባናራ ናፊንጀቹ ህሳልፈዳ ከመዱጋ ሳልፈዳ ዋንተ ኤቭሪ ዲያስፖራ ቢያ አሜሪካ ጅርቱ ካናዳ ጅርቱ አውሮፓ ጅርቱ አውስትራሊያ ጅርቱ ፊ ቢዮታ አረባ ገረገራ ጅርቱ ጉያ ዲደማ April 20 I have a big game please come support me I love you and I respect ሲብጀቸ ወጋሪ ደሚቶር በረደ ቢየ በቃ ከዘት ወጋ ኩረን ሂድ አጅራ thank you ዲያስፖራ ወራብዳኒ ወራብደሞ ወራብነ ወላሂ ዱጉማ በር አማ ጊፍተሮን ለበና ከና ከሰን ቀኒ ከራን ከታሪት ዱፍቱ ካርማን ከሰን ዱፉ እንደው አባረቢን ሲኒላፍዘ April 20 ኮታ እሺ